U okviru inicijative Beogradski strateški dijalog u četvrtak 29. juna biće organizovana konferencija Nova međunarodna realnost, izazovi i perspektive, koja će okupiti ugledne diplomate, političare, novinare i stručnjake iz oblasti međunarodnih odnosa i bezbednosne politike iz Srbije, Evropske unije i Ruske federacije. O odnosima na Balkanu i u Evropi, ali i o ulozi medija u oblikovanju savremenog društvenog političkog konteksta. Ovog jutra razgovarat ćemo sa Nemanjom Starovićem, on je istoričar, autor emisije Infostrane Radio televizije Vojvodine. Sa njim ćemo i predstavljati dnevnu štampu. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Dobro jutro Ivano i svim gledalcima televizije Pink. Koja je to nova međunarodna realnost? Da li smo je spoznali, shvatili realno? Da, pa znate kako spoljna politika i međunarodni odnosi generalno jesu nešto što je veoma dinamično i menja se iz dana u dan. No kada pogledamo samo 2 godine unazad u jednoj maloj retrospektivi, vidjet ćemo da su se okolnosti bitno promenile i da, hajde tako kažemo, ništa više nije isto. Pogledajmo samo drugu polovinu 2015. godine i zaoštravanje takozvane migrantske krize, otvaranje ove naše balkanske rute i činjenicu da su od kraja 2015. početkom 2016. preko Balkana, samim tim je preko Srbije, da je prešlo negde preko 1 milion izbeglica i migranata. Nakon toga, 2016. godine imamo odluku građana Velike Britanije da napuste Evropsku uniju, jedan potres od kojeg se kako London, tako ni Brisel još uvek nisu oporavili. Imamo za mnoge veoma neočekivanu pobedu Donalda Trumpa na predsjedničkim izborima u Americi u novembru 2016. godine i činjenicu da do danas nemamo dovoljno jasno profilisanu i definisanu spoljnu politiku, ipak još uvek najveće svetske velesile. To su te nove okolnosti koje bitno menjaju pozicije kako velikih sila, tako i nas ovde na Balkanu, i to su stvari o kojima moramo svi zajedno da dobro promislimo, da porazgovaramo kroz jedan otvoren dijalog među prijateljima. Znate, dijaloga između ljudi koji se ne moraju nužno svemu slagati, čak ne bi bilo ni korisno da se oko svega slažemo, ali činjenica da negde uvažavamo jedni druge nas dovodi do toga da takva vrsta razgovora i oplemenjuje i obogaćuje i prosto širi svima nama korpuse znanja koje su nam neophodne kako bismo na pravi način promišljali o svojim problemima. Da li se, s obzirom na sve to što ste izgovorili, sada menjaju i balkanski odnosi, menjaju i evropski odnosi i gde smo tu mi? Kako izvući korist iz svega toga? Pa da, to je naravno najbitnije pitanje za sve naše gledaoce, za sve ljude u Srbiji koji premišljaju o ovim temama. Znate, neću biti prvi koji će kazati da su odnosi na Balkanu, evo, ako pogledamo barem te zadnje 2 godine, značajno deteriorirali. Dakle, da imamo situaciju da su sve neke naše međusobice, pa čak i oni nacionalizmi isplivali na površinu, a sve to pre svega postoji za činjenice da smo izgubili iz vida onaj neki zajednički cilj koji je bio najjači kohezivni element u odnosima između država takozvanog Zapadnog Balkana. Taj najjači kohezivni element jeste bio jedan zajednički cilj koji smo gledali u jednoj tački budućnosti, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Dakle, videli smo sebe u jednom istom klubu, a tako kažem, bez obzira da li je ta tačka bila udaljena od nas 3, 5 ili 7 godina. Sve ove promjene o kojima su malo pre pričali su doveli do toga da je prosto ta perspektiva punopravnog članstva kako za Srbiju, tako i za sve naše susede donekle zamagljena i da u ovoj situaciji kad imamo, dakle, veoma zamagljen taj zajednički cilj, u prvi plan isplivavaju ti naši međusobni problemi kao i unutrašnji problemi u pojedinim državama. Ja neću reći također ništa novo ako kažem da se Srbija već nekoliko godina unazad nalazi u jednom veoma specifičnom položaju koji mnogi porede sa takozvanim okom oluje. Znate, kad imamo oluju, u njenom središtu je mir, a oluja besni svuda oko nas. Pa pogledamo šta se do juče dešavalo u Rumuniji, šta se dešavalo u Makedoniji, imali smo nasilja čak i u parlamentu u Crnoj Gori, u Hrvatskoj imamo raspad vlade u nastavcima. Mi se nalazimo u središtu gde je mir i to je veoma dobro, ali pitanje je koliko je to dugo održivo, s obzirom da nestabilnost ima tu tendenciju da se preliva i ne možemo dugoročno gledano mi ostati mirni i stabilni ako imamo nestabilnost u našem regionu. Umesto da uvozimo nestabilnost, mi treba budemo ti koji ćemo izvoziti stabilnost iz Srbije u naše okruženje i to je upravo jedan od ciljeva ovih konferencija koje mi kao inicijativa Beogradski strateški dijalog organizujemo. Želimo da postavimo Beograd kao mesto susreta istoka i zapada, da želimo da vratimo Beograd na međunarodnu mapu, na ono mesto kojemu zaista pripada, a to je činjenica da je Beograd jedan prirodni centar jugoistočne Evrope, kako u geografskom, saobraćajnom, ekonomskom, političkom, kulturnom i svakom drugom smislu. Jedno od retkih mesta u Evropi gde se zaista na ravnopravnoj bazi, ravnopravnoj osnovi može razgovarati, imajući učesnike kako iz Brisela, Berlina, tako i iz Moskve. Nezaobilazan deo moraju da budu i mediji.
događaja koje organizujete. Šta ćete reći prisutnima? Koja je uloga medija u oblikovanju savremenog društvenog i političkog konteksta? Dozvolite mi samo da kažem u dve rečenice, dakle da će naš skup koji je organizovan 29. juna u četvrtak u Starom dvoru Skupštine grada Beograda imati 3 panela, da će skup otvoriti gospodina Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srbije, koji nam je time učinio veliku čast, da će na prvom panelu učestvovati gospodin Wolfgang Petrić, uvaženi austrijski diplomata slovenačkog porekla, za nas prepoznatljiv po tome što obavlja dužnost visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini od 1999. do 2002. godine. Pored njega gospodin Sergej Željeznjak, on trenutno obavlja dužnost zamenika sekretara Generalnog komiteta partije Jedinstvena Rusija, najveće političke partije u Rusiji, koja stoji iza predsjednika Vladimira Putina, a očekujemo i učešće gospođe Ane Brnabić, mandatarke za sastav nove vlade Republike Srbije, ali to sve naravno zavisi od njenih obaveza i toga da li će možda baš u to vreme davati svoje ekspoze. Najveće obaveze, da. U drugom panelu imamo 9 učesnika, kako iz Moskve, iz Brisela, iz najvažnijih evropskih prestonica Berlina, Beča, Budimpešte i Atine, dok će treći panel biti posvećen onome što ste malo pre spomenuli, to je ulozi medija u savremenom društvu. Imaćemo učesnike kako sa javnog servisa Srbije, javnog servisa Vojvodine, javnog servisa Austrije, iz Beča, i razgovarat ćemo o tome kakva je odgovornost medija u današnjem svetu. Čini mi se da svi mi koji se negde bavimo medijima nalazimo se, teško je dati unapred zaključke, jer ćemo o tome razgovarati, ali čini mi se da se svi mi koji se negde bavimo medijima nalazimo u jednom trouglu odgovornosti. Imamo pre svega odgovornost prema našim gledaocima, ali u isto vrijeme imamo i odgovornost prema vlasnicima i osnivačima i prema onima koji se oglašavaju i koji u ekonomskom smislu prosto omogućavaju funkcionisanje medijskih kuća. Sa druge strane pa se mediji susreću sa veoma velikim izazovima i nije to samo kod nas, to je u čitavom svetu, s obzirom da nove moderne digitalne tehnologije zaista stvaraju ogromne probleme. Vidimo da neki od najuglednijih svetskih listova, kada govorimo o štampanim medijima, su prosto prestali da izlaze u svom štampanom izdanju, da imaju sve manje i manje pretplatnika, a da slična sudbina polako sustiže i tradicionalne elektronske medije, govorimo o televizijskim radiostanicama. Prosto digitalni mediji, društvene mreže preuzimaju dominaciju u svim sferama života, pa tako i u informisanju. Vidimo da jedan kvalitetno probrani Twitter news feed može u velikoj meri za određen broj korisnika da zameni tradicionalne i klasične elektronske medije i upravo u takvim okolnostima elektronske mediji moraju da pronađu svoju pravu ulogu. Razgovarat ćemo naravno i o posebnoj odgovornosti koje imaju javni servisi kao jedan specifičan vid medija koji ne sme biti isključivo komercijalno orijentisan. Evo da vidimo naše medije, naše novine, naslovne strane. Danas da krenemo od politike, naslovna strana Tišina, počinju prijemni za brucoše, intervju sa Wolfgangom Petrićem, austrijskim diplomatom, koji kaže Vučić preuzima integraciju regiona, rodoljub, izdajnik, zaverenik, srpski državni vrh nije se tako odlučno zalagao za rad do konačne pobjede nad centralnim silama, kao što je to u udžbenicima istorije zapisano 100 godina od streljanja Apisa danas. Ja bih prokomentarisao, ako mi dozvolite, pred svega gospodina Petrića, s obzirom da će biti naš dragi gost na konferenciji u četvrtak. Mislim da se radi o jednim veoma otvorenim rečima čoveka koji veoma dobro poznaje kako Srbiju, tako i čitav Balkan. I često je mnogo korisnije čuti otvorene stavove ljudi sa kojima se ne moramo nužno slagati, nego takozvanu šećernu vodicu lepih reči koje predstavljaju muziku za naše uši, a koji često nemaju dovoljno duboko utemeljenje. Da li je u toku balkanizacije Evrope, kao što on kaže, a ne evropeizacija Balkana? Evropa se nalazi pred ogromnim izazovima i niko vam danas ne može na ozbiljan način reći kako će Evropa izgledati 2 godine u budućnosti. Pre svega, naravno, mislim na Evropsku uniju. Činjenica da je Brexit predstavljao takav zemljotres da još uvijek ne postoji iole jasan plan kako u Londonu, tako i u Briselu šta će se desiti do marta 2019. kada Britanija mora napustiti Evropsku uniju. Ali dozvolite mi da kažem samo još jednu stvar. Upravo ovakvi konflikti, i mislim da je to jedna od poenti intervjua gospodina Petrića, predstavljaju u isto vrijeme izazov, ali i veliku šansu i priliku. Izazov s obzirom da zaista možemo da svi zajedno ovdje na Balkanu upadnemo u jednu spiralu novih konflikata, pa mnogi govore i čak i o zapaljivosti određenih situacija koje imamo, pogotovo na jugu našeg regiona. Ali sa druge strane, svaki konflikt predstavlja jednu šansu i priliku da kroz promjenu paradigme, kroz potpunu promjenu pristupa možda napravimo jedan korak unazad, ali posle toga 3 ili 4 unapred. I upravo ove inicijative koje slušamo prethodnih dana, koje će se negde ovaplotiti u punom smislu do kraja ove godine, a
a nazivamo ih kako Berlin plus, novi Maršalov plan za jugoistočnu Evropu, ili pre svega možda inicijativa predsjednika Srbije, gospodina Aleksandra Vučića, o većoj integraciji samih država Zapadnog Balkana kroz formiranje nekakve carinske unije ili nekakvog čvršćeg saveza, predstavljaju jedan kreativni prostor gde zaista možemo uz malo dobre volje sa svih strana da napravimo ta 3 koraka unapred. Sad dve naslovne strane koje se odnose na Rusiju. Prva je Blicova, Putin šalje druga iz KGB da preuzmu Balkan. Soko iz Kremlja, odgovor Rusije na širenje NATO. Informer na naslovnoj strani Dimitrij Rogozin, potpredsjednik ruske vlade: ako NATO pakt napadne Srbiju, uništit ćemo ga, dobit ćete migove vrlo brzo, ali tenkove, transport, avione, stiže ozbiljna pomoć. To je ruska strana. Sada ova austrijsko-nemačka, samo ćemo povezati politiku i Srpski telegraf. Osniva se Balkanska unija, Nemačka stvara novu jugu, Amerika besna, kako ovde piše. Da li je ovo, šta je moguće, šta je izvesno od svega ovoga? Pa dosta toga je veoma izvesno, ali želim samo da kažem da su često naslovi u novinama, poput ovih koje ste sada pročitali, prilično bombastični i upravo ta bombastičnost i težnja ka spektakularnim vestima nam nekad zamagljuje do kraja pravu suštinu. Ja sam veoma pažljivo pročitao intervju gospodina Rogozina koji je dao, čini mi se, prvo za agenciju Sputnik, a potom je preneseno Informeru. Radi se o čoveku koji zaista otvoreno govori, ali mislim da nema puno koristi od toga da se koristimo takvim spektakularnim formulacijama. Naime, Ruska federacija jeste strateški partner Republike Srbije. Ruska federacija predstavlja našeg velikog prijatelja koji nam pruža veliku podršku u međunarodnim institucijama, organizacijama, pre svega Ujedinjenim nacijama. Jeste naš partner sa kojim razvijamo i svoju ekonomsku saradnju i saradnju na svim drugim poljima, i jeste neko ko će nam pomoći u modernizaciji naše vojne sile, kao i u zajedničkoj proizvodnji proizvod ramenske industrije za treća tržišta. Ali mislim da nema potrebe da spominjamo nekakve nove ratove, jer prosto, znate, ako suviše pričamo o ratu, onda nam se nekada može i desiti. Nema potrebe za takvom vrstom retorike. Alo, na svojoj strani piše Vulin odbrana, Đorđeviću socijala, velika rokada u vladi. Vučić ministri zamenit će ulogu u kabinetu Ane Brnabić, koja će položiti zakletvu u četvrtak. Još kada je unutrašnja politika u pitanju, Pajtić kaže opozicija čeka da vlast padne s kruške, to kaže bivši lider Demokratske stranke, i on kaže novi 5. oktobar se neće dogoditi sam od sebe. Moram da kažem, kao neko koji inače živi i radi pre svega u Novom Sadu, da sam veoma dobro upoznat sa efektima vlasti Bojana Pajtića, koji je 12 godina sedeo u Novosadskoj Banovini na čelu pokrajinske vlade, i mislim da neko ko nakon 12 godina, dakle, obavljanja tako važne funkcije, nije uspeo čak ni da se izbori za poziciju u svojoj stranci, neko ko je ostao potpuno na marginama političkog života, nema previše legitimiteta da govori o najvažnijim unutrašnjim političkim pitanjima u Srbiji. Evo da budem najblaži u svojoj formulaciji. Večne novosti, glavoseč u Siriju stigao iz Bonstila. U regrutnom centru džihadista za Balkan, tamo su bile novosti, objavom sa džamije oprostili se od livrama muhadžerije. Meštani kaže promenio se kada je počeo da radi za Amerikance. Vi ste inače i stručnjak za istoriju Bliskog istoka. U vezi sa ovim, recite nam u kom pravcu se razvija još katarska kriza. Vidimo krizu u tom delu sveta koja je nekako odjednom nenajavljeno i neočekivano, reklo bi se, došla, ali je to u stvari jedna veoma pripremljena i dobro organizovana politička akcija. Pa kako da ne? Dakle, mislim da posljednjih mjesec dana tema svih tema, ne samo na prostoru Bliskog istoka, već na planetarnom nivou, jeste kriza koja je nastala na području Persijskog zaliva, u čijem se fokusu nalazi maleni emirat Katara. Maleni zbog toga što tamo živi svega 2 miliona ljudi, od kojih su jedva 300.000 zaista punopravni državljani. Radi se o jednoj maloj i veoma bogatoj državi. Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika dostiže i $100.000 i po tome se nalazi u samom vrhu, a to je posljedica pre svega velikih zaliha gasa i činjenice da je Katar uz Rusku federaciju najveći izvoznik upravo tog energenta. Da li te zemlje imaju zaista specijalne odnose sa Al-Qaidom, sa Islamskom državom?
Pa znate kako, mislim da su pre svega te optužbe koje dolaze iz pravca Rijeda, iz pravca Saudijske Arabije pomalo licemerne s obzirom da su sve zalivske monarhije na čelu sa Saudijskom Arabijom u određenim momentima i na određeni način pomagali različite džihadističke organizacije kako u Siriji, tako pre toga i u Libiji i u drugim delovima Bliskog istoka. Mislim da te optužbe koje stižu iz Saudijske Arabije tiču se podrške teroristima, predstavljaju neku vrstu maske i dimne zavese u odnosu na ono što predstavljaju prave interese Saudijske Arabije, a to je da ta velika i dominantna država u tom regionu žele da svoje dosadašnje saveznike, govorimo o Kataru, Kuvajtu, Bahreinu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Omanu, članicama takozvanog Saveta za saradnju u zalivu, potpunosti podčini da ih od saveznika pretvori u svoje moderne vazale. Normalno je da se prvi na udaru našao maleni Katar, koji nije u potpunosti sledio spoljnu politiku svog velikog suseda u prethodnim godinama i postoji tu nekoliko stvari koje predstavljaju ključni problem iz perspektive Saudijske Arabije. Prva je činjenica da Katar podržava pokret muslimanske braće u Egiptu. Egipat se trenutno nalazi u podređenom položaju u odnosu na Saudijsku Arabiju i upravo Saudijska Arabija podržava režim generala El Sisija, dok muslimanska braća koji imaju određenu podršku Katara stoje u poziciji opozicije u odnosu na generala. Hoće se rešiti ova kriza? Da li vi vidite kraj krize? Postoji tu još nekoliko problema. Mislim da će se kriza rešiti na taj način što će Katar ipak morati da popusti u nekim zahtjevima. Ne vidim da postoji niti 1% mogućnosti da kriza postane oružanog tipa, da dođe do neke vrste oružanog sukoba. Pre svega zbog činjenica da se upravo na teritoriji Katara nalazi najveća američka vazduhoplovna baza na prostoru Bliskog istoka sa preko 10.000 ljudi i naravno da Pentagon neće dozvoliti da se pred njihovim vratima praktično da se ugrožava integritet. Ali reći ću samo još jednu rečenicu, a to je da ovu krizu u Kataru moramo posmatrati u jednom malko širem kontekstu, jer ona predstavlja samo jedno od žarišta jednog dugotrajnog, decenijskog hladnog rata između Saudijske Arabije i Irana. I taj hladni rat, kao što je onaj veliki između Amerike i Rusije, svevremeno imao svoje neka žarišta širom sveta i ovaj hladni rat između Saudijske Arabije i Irana ima svoje žarišta. Jedno od njih je u Jemenu, gde imamo građanski rat koji traje već nekoliko godina. Drugo žarište je naravno u Siriji, gde kako Iran, tako i Saudijska Arabija ima svoje proksije, svoje posrednike koje podržavaju i najnovije žarište upravo tog hladnog rata je danas u Kataru. Puno hvala što ste bili goste ovog programa. Nemanja Starović, istoričar i autor emisije Infostrane, radio televizije Vojvodine. Hvala vam, Nemanja, na gostovanju.